Туғандар мына жақтан Матиз болып отыр, аз көрөбүз. Қайсы Матиз болып отыр? Номерладан бери жауап бересиң. Қайсы Матиз болып отыр? Билбейм. Қайсы екен? Лавойдан баштап мен айтканды берейин. Лавойдан. Қанша ақшасы, қанша деп беріп жатыр? Қаласын пул бересиң. Табасты пулдан алып бересиң. Тек пашаны бересиң, мен паспортун берем. Алам. Берсеңиз өзүнү бериң, бермесеңиз. Қанша бердіңіз ава? 245. 45 бердіңіз. 245 бердіңіз. Жылы қанша? 2006. Қанша отасыз? 260. 260. O nerede 2011-жылкыны 245 миң багылып койгонмун. O nerede 245 миң багылып койгонмун. Бериң эми ака. Lan жылы жакшына. Сеники мына астына сыгып эле кетип калам деп эле үмүт болуп атат. Ооба, кайсы жерден алып келдиң? Мына у көткө кирет. Ана чындай ана неде турат. 245 миңге багылып койгон таяр турат. 3 тасы турат. 3 тең берем деп турат. 45 миңден. Бериң ага. Лобой сынык эмес. Запаска баллондору бар. Мингенге оот сизге? Мine. Шундай таяр. Каяка кетесиз? Каяка? Мына гүл барга менен. Көзөм мына жака бурулуп ойып. Көрчүңөр. Матиз болуп атыр. 245 миң берип койдур агабыз. Электро пакет экен. Коробка механика, ички салону. Матиз экин өзүнүн немелери бар. Ички салону жасалгасын жаптаптыр. Вест эмес, эскертип коеюн. Арты болсо простой, алды электро пакет. Көрдүңүздөр мына салон. 245 миң берип койдум дейт. Абагыз. Кыргыз номер экен. Дискалары мондой дискадан келген. İşte bakın, hemen işte bakıldanıyor. Kapotunu açıp koyuңуз. Өзү тапкан көрмөйм. Коомдук жер да бул жерчи. Мен өзүмү тапкан эми. Сиз онда кирбей эле коюң да, мен алдыма. Албаңыз. Сен тарта бериң. Жок, сиз мага кирбеңиз да алдыма. Любой адамды алып келме, коомдук жер болот бул жер. Түшүнүңүзбү? Элдин баардык апчысын жүрөт да ушул жерде тура. Багылып атышат. Ошончо тартып атам. Элге эле да бул силер урлук кылып айтасыңар да. Машина тарта бериң эми. Машина алып атабыз ошонун жанында мына аван бар, чөп бар. Силер эмне кылып атасыңар? Аван чукпай эле тартылып атат, чукпай эле. Багылып алып кетем деп атат. Гүлбарга алып кетем деп атат. Туурабы? Гүлбарга алып кетем деп атат, тура. Не болду, болбодубу? Болбодубу? Кынабай койдубу? Канча бердиңиз? 45 бердим. Бериң. Ошончо жерден келип туруп. Kaça 145 245. Мага келип камера калбы деп үйрөтөт. Эми багылып турган нерсе. 45 берди, 45 берди. 45 берди, 245 берди. 200. Sizler 280 dediler mi? Tez yer ya. Tez yer ya. Aha. Bozor körey dep keldim. Endi bozor körey dep keldim. Sen de Ekte polik taşıp vereyim bakayım. Göngel görüntü olur. Yok. Ana masada var ha? Benim aklımda cazı verelim basıldın beri. Yaptı? Bunda pasportuma cazı verelim. Nomur alıp verelim vardı. Ya cazı verelim. Nomur. Çok tek pasportuma cazı verelim. Ya o şun cazı verelim. Seni aytken. Yok babalar mı? Seni aytken de verelim. Mına bu çeçileyin dep kaldı. Az kaldı.
Gel şurada bir şuraya yok mu koşun? Qanday alsan 2000 get. Bering ey. Ha? Daha ne qilish kerak? Anda erkak onda almaydi-ku. Sırada aytadi, je bir jag'ini ko'r, je bir jag'ini. Sen aytganni berib o'taman. Shuni qilib ber. Hamma yo'qni manga yuk. Yo'q, yukso'da yo'q. Sen aytganingni olib o'tasan, to'g'rimi? Shuni qilib ber o'rda. Boshqa seniki. Maliki. Boshqa seniki o'g'lidan qilib berishing kerak o'sha. Ha, o'tkir. Do'g'ri. Shana aytib qo'yinglar, o'tkazsa. Berlar. Sizdan ketadi, mendan ketadi. Men chiqarib Har yog'ini chiqarib, dokumentni qarmatasin, boya sen aytganni berib o'taman. Bo'ladi, baraka. Ro'paska olganda ham o'zim olib olaman, ana bo'pti. Mana. Bar, ket. Qanchaga ketdi? 150 kunga. 150? Ketdi. 150, 250. 250. 250. Çok ketdingiz bu. 250 mingga ketdi. Port, porta topshiriq, porta deyni qop Matiz degan. Shu Matiz 250 mingga ketdi. Коробка mexanika. Yil qanchali? 2006-yilgi mexanika Matiz 2 250 ming so'mga ketdi. Ova, bardığına buyurusuna, nasip qilsin, shunday Matiz alsa. Gulbargal emas, bardig'i kim qalasa, yaxshilik qilib ishlatingiz. Rahmat. Ova, buna bag'ildi, adal bag'ildi. YouTube'dan ko'rasiz o'zingizda. Hali ақша algan jaq, ақшасын жақсылыққа işlesin deyli. Туғандар, көрүүчүлөр. Qayсыл bir insanın жақсылығына қуанған insan бұл Аллахтан алдында, Аллах Тааланын алдында. Ең жақсы insan болып есептеледі екен. Көрдіңіздер, мен қуандым, сүйіндім. Игілге ақшаны жақсы жаққа işleткіле. Әлеме біз бүгін жексенбі күні шығарылышы 2 февраль Matiz 1, 2, 3, 4 шығарылышын сіздерге айтып береміз. Bizimle birlikte olunuzlar. Matiz 3'ten başlayın he. 2006'da. Avtomat коробка. Akçası kaç oldu ağa? 300 ming, 390 ming oldu. 390 ming otası be. Spark orijinalni. Buna. Gördünüz he? Sırtını bir sıra görgüsü koyun. Ağa. Kim orada? Kim orada ekan? Keyingi Matizlerge götüreyin. Görücüler. Срочно сатам дегендер бар екен. Бирок баасын жазбай коюшуптур да. Баасын жазып койсоңуздар, сразу тартып кетебиз. Эйси бар. Матизерин тартайынчы. 2008 гидравлика бар дейт, электропакет, коробка механика. Акчасы канча болду туган? 290 ming ekan bari. 290 ming. Канчага бересиңер? Yo. Сурайсыз. 200 болобу? Болбойбу? Qancha ko'rasinglar? Qo'l shunday yaqinroq aytib qo'ylar. 265 mi? 265 mi deydi ko'ruvchilar. Ya qaysi bo'g'lyapti? Oo, texi bo'g'lyapsizlar akalar. Qaysini? Qo'shni olib Qo'shnilar oxiri bekiti olib kelib shu yerda sotib bo'g'ilib oldi va ukang bir-biringga aytmay. Qo'shnasi qarchi? Oo. Yaxshi narsa-da bu. Bo'g'ilingana. Tarsan. 70 kiloda. Kim alotadi, kim berib o'tadi? Men berib o'taman. Yo'q olotadi. Siz olib o'tasiz. Ukang chinli qo'shnasizmi? Yo'q. Oo, qana ya qo'shnada qilib bog'ilib o'rgilay ukang. Qancha berdingiz aka? 270. Siz qanchada o'tasiz? 75. Deb bugun bardiq yerda 5000 talashib atacak. O shunda bo'ladida. Siz dag'i bu yoqda. Bering aka. Bering. Siz dag'i berib qo'ying, qo'shib qo'ying aka. Yo'q, qo'shib oldim. Qo'shib qo'ydingiz. Matizga chiqib bo'ldi. Endi bir aylandirib ukang yaxshilab nima qilib turlar. Matizni bir ko'raylik qana. Ko'ruvchilar, Matiz mexanika ekan. Ko'rdingizlar, bağın üstüne bağ oldu da. 2005. Koreyski. Европа. Коробка механика. Telefon numaralarini o'zi yazib qo'ydi. Chalbayroq o'g'li, hozir nima yerda bo'p pishadi. Öko'ning bahası kim bu? İçki salon bir ko'rgazib qo'ydi. Elektropaket ekan. Mana salon bir siga ko'rgazib qo'ydi. Ovozi. Buni men ko'tardim. 70 Siz qo'shing. Siz dag'i nima qiling? Öko'ngizdan yaqindang'iz. O'rtada arra qilaylik. Prosta Papalam qilinglar. Ashanani o'tkazib olay deyapman. O'tkazib olaylik. Boshqa summani o'tkazib olaylik. Deyilmaydi. Keyin tushib ekan dedi. Olim minganlar bali olib sotganlar mayli. O, olib sotganlar o'z bilib qiladi. Ha, mingan. Öko'ng
Tamam, жетелеп келдиңер эле мен. Bu al satarız koyup dediler ha. Просто алып сатар, мен ошону жетер экен, просто машина көрүп берсин, мен түшүнбөйм ончалык. Не oldu ушундай ка? Мен баа көрүп атам. Koştur ürünçü bir. Çay içeceğiz. Çay paydı 5000 geçemiz mi? Oy. Ulu katağa demeyiz mi? No gazı düşsem ekim son benim. Bunu Patkan'dan alıp geldim. Nerede mi var bu? Şunun altında da. Nerede su var? Akşam su var mı? Maşa nereye su var? Yok. Bir yakın altına ötüz koyalım lan. İşteki adamım, işten geldim. Ulan makta alıp gelir abi. Derine kadar. Güzelmişiz bitiyor, güzelmişiz bitiyor. Bu erken gelmeyin. 172 bin lira ama bu oldu. Niye kadar? Hoş ne zor sene bu. Yani zor oldu zaten. Yok kızım falan. Ara dediniz, 75'te ara dediniz. Bu patates. Araklayın, hop da 5'te araklayın. Benim eniştem. Verin zor oldu ya. Valla. 2500 volt ha? 270 2500 volt oluşunda? Ha? Ne oldunuzlar işte? Göngülü sazdım. Gitti mi? Verin. Onu zaten sözünüzü aldı. Meni de ağırlaştırıyordun siz. Kızısını da almayısın al bana. Ne? İşke çakırıp kalıyor diye. Aslında aylanıp geldim değil mi? Orada kaçacağım. Pazarga çıpakalım. Baya başında kança dediniz le? Ha? Baya başında. Baya gelişti, soda kılıştı. Kança kıldı le? 275'te ortasından böyle alıp getirlesem bunu git başladı. Ya Göreyim dedim. siz daha kıyla kıkan ekensiz daha kızım. Ben 270'te toktatken bu 5 mi ortada bana hop kaldı. Ne etti? Buladı mı? Aka o şu an ne sevine siz kişine koşup koymuyorum. O şu an ne sevine koşun. O şu an ne sevine koşun. Peki ben senin sözünü aldım. Sözünü aldım. Sonra keser bir. Verin. Papalam kıkılı aka. Verin bu suçu. Papalam kıkılı aka. Vur seni bu. Sırası. Verin. Yok. Aka 5 son işte sana bir şey koydu. O ülke unçalı değil ben. Hocam çay çıkartayım. Ha? Zaman kursan bu 5 son arzdan bulsan al dedi. Yok, oldu. 500 son ömür. Vallahi. Sen kırma bunu. 5 son. Komentarlara koyuyorsun. Sakallar söz var. Erkekçe bana söyledim bu oldu. Kayaktan geldinizler aka. Pazar kurgunun Jalvat'tan mı? Jalvat. Neyiz, Koçkarası'da işteyiz. Gel niye oldu? 5 son. 5 son. Koy 500 son yok. Karman gel. Kim? Karman gel. Karman gel. 500 son var. Ya anayı. Ökön birbirini korkutup atsınlar da. Koşnalar ha. Korkutmaydı bırak. Ökön. Şimşiği gelsin hele bir tasayı. Birbirini tamaşlap. Kork. İyi gel. Akşamı жақсылық eşittiniz ağa. Oldu. Bundan alganlar жақсылыққа mingile. İyi gel ha. Buna şul ketти. Qanchaga? 272 jarımda. 272 jarımga ketdi. Ko'rdingizlar? Mingenge alып atышат мына жигиттер. Жақсылыққа бұйырсын деп қойған. Бардығызға бұйырсын Шундай. Matiz қалаған болса егерде. Matiz алам деп жүргендер болса. Ал эми Lexus алам дегендерге Lexus бұйырсын. Porter алам дегендерге Porter бұйырсын. Ат алам дегендерге ат бұйырсын. Eşek alam degenlerge eşek buyursun. Kıskası şunday. Çın ba? Niyeti tüzep biz aldığı qaray ulan taldı görüçüler. Matizlerdi şunday varalap. Tartı vereli. Şu degendele bugün jaman peşeneli olup aralashıp bağlarda jaman görüp atkan şu bize. Matizler kança bolot eкен? Qana qayсын tartalı arzandarını? Görüyorsun, qaysı sizdik aka? Onu. Buna oldu bize, narkı bu. Narkı, Buna oldu ağı? Qana şu Matizden görüp keteyli. Qancha aqchasi? 2007 yıl ekan. Коробка mexanika deydi. Elektropaket. Gidrolika. 270 dediniz mi? Коробка mexanika. Gidrolika, elektropaket var ekan. 270'ga bergan görüçüler. 08. Объемный. Gördüңүздөр 2007. Bir объем 2007 bu. Numarları yazılıp turibdi bu jakta. Bu 2007.
280 ming dediniz ha? Kemi var mı bularыңыздың? Elektropakет. Гидравликасы бар екен. Ешкі салонның осындай. Коробка механик. Қанша кеміңіз бересіз? 10 мing, 20 ming, 30 ming, 40 ming, 50 ming. Gördünüzler ha? O şakama tez жариядан çal tavız деп çal өргілі. Şu 2 matizde düşüp береді жақсы. Кейін күналарға төл келіңіздер. Матиз қанша болады? Тұмаға жігіттен сұрап қойылы. 2007. Матиз екен. Сомы қанша болды жігіт? 330 ming. 330 ming. Aha, жақсы. 330 ming көрушілер. Elektropakет. Машина қазар, ұнау қазар. Көргіз келгендер үшін. Шайланы жүресіз. Матиз қанша болады бірге? 240 ming дейді. 2008. 08. Elektropakет. Гидравликасы бар. Бұл отырған сені қанша болады? 230 ming'e береді екен. Матиздің дерлік бағалары шындай. Қанша дейді? 310 ming деп тұр. 2005 екен. Корейский. 08. Қырғыз номер. Elektropakет. Гидравликасы бар. Гидравликасы істейді, нормально. Автомат коробка. Қаншаға сұрашты? Базар қанша қылды ава? Бұның егесі мына. Келен қарап қой. Аслинный коробка екен, бұл боланы. Аға, қанша көрес бұл? Оны беріші от. Maşı bolani degan reklama qilib qo'ying, ki maşı bolani mo'sha buni. Ko'p kutgan ekan. Aslini ko'rib ekan. 2004 ekan. 2004. Qancha aqchasi? Nech pul deyapmiz ey? Aqchasi 320 ming kami? 120 ming deyapti bu. Ko'rolchi. Elektropaket, avtomat коробка ekan, ko'ruvchilar. Ko'rdingizlar? Ya bo'la turgan qancha oladi? 300'den kichkina qo'yib beraman deydi ko'ruvchilar. Qarangizlar. Жақсы байланышыңыздар, Номерлерін tartib qo'ydik. Жануар. Aka, Matiz qancha bo'lib turadi? Matiz arzon ele. Qancha? Beklerga yaqin deb olma. Sen taptasın. 2007 ekan. Mexanik aka. Satılsa oңой емес bizga aka. Elektropaket. Tap-toza ekan. Qo'ychi ana sen tartib qo'ying shu. Sumka olgan bu. Ağa qancha bo'ladi aqchasi? Qana boshlang'ich. 240 mingda otam tushib beradi. Aqchasi? 240 mingda otam. Tushib berasiz. Qancha tushasiz? 30. 10 ming tushib beradi. 230 mingga beraman dedim ben. Gördüңүздөр. Мына шумка болгон экен. Мына жерде данныйлар бүт бардыгы жазылып турат. Чаласыздар, байланышасыздар, алып кетесиздер. Тез жария каналында, көрүүчүлөр. Мына ушундай тез жарияга YouTube'дан таба аласыз. Мына ушундай көрүүчүлөр. Дээрлик, жок. Дээрлик ушундай баа болуп аткан учур бүгүн 2 февралда сиздерге жакшы чыгарылыш кылып бердик. Бизге катталыңыздар. Класс комментарий бүт барын аябаңыздар. Досуңуздарга бөлүшүңүздөр. Матиз алам деген досторыңыздарга бөлүшүп коюңуздар сөз түрдө. Сиздерге сунуштайбыз.